Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha umculi kaMaskandi njengoba ke ethukuthele egane unwabo ngesimo esimahlele phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival. Bafowethu impela ngapha basikhuluma kakhulu ke esiqale sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje uma saqala ungena yona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell kwenza uthola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke umculi kaMaskandi njengoba ke ethukuthele ke egane unwabo ngesimo esithe samehlela phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival okuyena ke osikoleti wengane zakwethu njengoba ke okulindeleke ukuthi ke adlale yona ke i-backtracking. Bafuthi impela osikoleti ke ukhala ngokudeleleka phana ke wona ke lo mcimbi njengoba ke engangenisiwe ke engaso isikhathi kumele ke angene ngaso njengoba ke okulindele ukuthi ke angene ke engaye u11 ke ebusuku. Ukhala kakhulu ke ngo-stage manager uyibona ke abafake omunye umculi ke endaweni ke yakhe uthi ke angazi noma lokho ke bakwenza ngoba ke nakungumuntu ke othulayo uthe mangaba ke ebaqonda ke ebabuza bathi hey wena uyinkabi yami wena hayi uyinkabi. Bafethu uthi ke lonto la ke emcasule yani ke ngoba ke uthi noba ke seyongena ke estage cha impela ke boso kungasavumi ngoba ke umoya wakhe ke ubusumushakele ngeyona ndlela. Bafethu usho njalo phana kuSchooleti ke futhi ke eveza uthi ke cha impela ke abahleli bona ke abanankinga futhi ke abanankinga ke nayo le encane kodwa nje impela ke abantu abamoshayo ibona ke o stage manager nokuyibona ke akhala ke ngabo kakhulu. Hayi ke wengane sethi impela ke zinjalo indaba esiniphathele zona kuyona ke imbuzo sithi MTV kodwa thina sithi nje ake sihle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.